Pa šta bi trebao još sa u konclogoru završiti Vukšiću? To je lokal patriotizam u Rijeci je vrlo opasan jer je to stidljivi fašizam. Dobro, moj prijatelj Zlatko Vitez ima drugu formulu, to je lijevi fašizam, desni fašizam Dobro, i tako dalje. o tom fašizmu, fašizam nije Hitler, ni Mussolini, fašizam i danas funkcionira na raznim oblicima. Jake ocjene, ne zbog toga što bi se bojao jake ocjene, nego nekad povrijedimo ljude. Vukšić, da ne ispadne da sam ja zove zadine. Sve je jedan lokalni šerif. Od Bandića pa redom u Hrvatskoj do Jakovčića, Obersnela, Glavaša, to su sve stidljivi fašisti. Autokrati su to, ajmo lijepo reći. Autokrat, ali dozvoli. Ako je taj autokrat u 20 godina sve svoje zaposlio i nabrao se love, i sve tuđe otpustio. Ako mi drugi patimo i u grču smo i razvodimo se od svoje obitelji, jer to fašizam. Fašizam je teorija koju sam ja rekao svojevremeno. Negiranje i oduzimanje Vukšića. To je fašizam. Samo u drugoj formi. Ja te ne ubijam u logoru, ali ću te mjesecima i danima... Ali te oduzimam ljudsko dostojanstvo. U suštinu ljudskosti i dovešćeš me da se i ubijem. Ajmo mi podsjetiti gledatelje, naše drage gledatelje, na referendumsko pitanje. Znači glasajte na brojeve 060888943, zapamtio sam, vratila mi se to iz prošle emisije, 060888940, ako mislite da ne treba suditi partizanima za zločine počinjene u Drugom svjetskom ratu i nakon Drugog svjetskog rata. Znači 930 ako mislite da im treba suditi, a 940 da im ne treba suditi. Bebiću, šta vi kažete? Jel treba suditi ili ne treba? Šta ćemo mi sa tim moštima, ko što su Srbi, mošti cara Lazara prenosili, a mi smo sad počeli otkopavati. Pazite, mi 20 godina je, gotovo 20 godina od... početka demokratskih promjena. Ja kažem od promjena, jer demokracije je malo još. Premalo demokracije i to nikad nije završen proces. Ali u 20 godina, mi živimo 20 godina prošlosti, mi učimo djecu, od 10 godina na televizoru se pokazuju kosti i kažu evo to je tvoj deda, ovo je tvoj stric, ovo je... Dokle ćemo to? Da li ćemo jedanput čistiti ili političari namjerno poturaju te stvari, teze da bi zaboravili da loše živimo i da bi dalje se dijelili na partizane i na ustaše? Eto, to je suština. Vukšić. Ja sam dijete narodnog heroja, otac mi je narodni heroj i majka mi je narodni heroj. Ja nisam taj antifašista riječki i ja sam branitelj od 1991. godine. I mogu dati pravilnu ocjenu. Suditi se svima treba koji su učinili zločin. I partizanima, ali već ste ih trebali suditi. Ako i u Saboru imate danas zločinaca, dozvolite da vam kažem, imate vi ubica iz Domovinskog rata kojima nije suđeno. Vi ste jednog Gotovinu sudili u Hagu, a koliko ima ljudi koje ja znam da su rezali uši Srbima... S tim da Gotovina nikog nije ubio. U Gospiću. Pazite. A danas vidi se ti ljudi. Koliko je ljudi pobijeno u Osijeku, u Sisku i ne znam gdje. I niko za to ne odgovara. Ali niko nije ni za partizanske zločine. Tako, ajde sad pitam, a gdje je Simo Dubajić? U Beogradu. Pa da. Zašto sada oni rehabilitiraju Hebranga, a Simo Dubajić je javno rekao da je pobio možda 30.000 ovih jadnika, ja bih rekao. Slušajte, zločin je zločin, ali je kazna kazna. Tito je pogriješio što nije procesuirao zločin, pa onda uslijedila kazna. Dobro, ali nije se i bez njegovog znanja to činilo. A bez njegovog se znanja, kao i bez Tuđmanog, nije mogla naslikati ni domarica u Saboru. Slušajte, sve oni znaju. Kao i ovi lokalni šerifi, sve znaju. Jednom Glavaš ništa ne zna. Šta se u Osijeku događalo, Glavaš ne zna ništa. Za sve zna, Glavaš mora odgovarati. A Glavašu se, zamislite vi tu demokraciju. Čovjek je odgovoran za zločin. On čak i fizički pomalo izgleda zabrinjavajuće. Znate, njegov pogled je zločinački. A ne, nemojte to ne možemo presuditi. To je moj sud. On je Hercegovac kao što sam ja. Ja u zadnje vrijeme, ja inače sam porijeklom sam ja iz Dalmatinske Zagore i majka mi je iz Like. Ali ja se u zadnje vrijeme, su moji preci iz Hercegovine, ja se u zadnje vrijeme, valjda i pred smrt, osjećam Hercegovac i to nosim u sebi. I ja njima imam pravo suditi i govoriti, a i ponositi se sa Hercegovicima. Ja recimo,
Ja sam zaljubljen osobno ljudi. Da vam kažem u Bandića. Zato što je on gore moje zgodavanje? Ne, zato što on funkcionira mentalno kao i ja. Mamić mi se sviđa, bez obzira on čini greške, ali Mamić je vrlo simpatičan. Dobro, on je ovako neki puta kočijaš ispadne. Ali to su ljudi koji drugčije funkcioniraju. Ajmo na Partizane. Na Partizane. Kosti. Slušajte, tih kosti je puna Slovenija i puna Hrvatska. A šta sada? To je bio veliki zločin. Ajmo utvrditi među ovim koji imaju 80 i 90 godina, pronađimo i procesuiramo. Ali čak nije bitno ni osuditi te starce, nego je bitno reći da zločin se dogodio, znali su i tako. Mislim, jedanput treba završiti tu priču. Pa ne može meni moj otac prodati priču da su oni ubijeni zato što su klali. Zato je sud. Pa zato postoji sud i pravna država. Zato što oni dan danas mrze i vjernike, jer su partizani sve mrzili, osim te ideologije. Jel? Dozvolite, ja jesam komunista. Ali onda su mrzili i sebe, koji su voljeli Staljina. Sve su mrzili, i sebe i ideologiju. Ali sad su shvatili, kad su poniženi i po pitanju penzije bilo čega, ali trebali su svoju odgovornost podijeliti na vrijeme. A ovo što kopamo jame, to je već sramota. Znate šta, Vukšiću? To su dnevno političke stvari, da ne bi... Ne, sramota je manipulirati. Ovo otkopati, dati dostojanstveni pokop tim ljudima i tako dalje, bez obzira jesu bili zločinci, nisu bili jer tamo je bilo i nevini. Zločinci su ih ubili, zločinci su ih bacali, zločinci trebaju odgovarati. Ali što sad, recimo, gledao sam čitao izjavu Fumića koji kaže šta oni mašu kostima, i partizani to često relativiziraju, umjesto da sami speru, ko što je rekao... isto zločinac. Da, pazite, i Sanader je sam rekao, čim prije vi partizani isto pomognete da se to riješi, tim prije će se ljaga sa narodno-oslobodilačke borbe maknuti. Vukšić, baš mi je drago što si spomenuo Sanadera. Ima dosta pljuvačke po njemu. Ja sam na kraju svog života, on je za mene, dobro, možda i nisam. On je za mene jedino svjetlo i jedina karizma što može učiniti u svijetu i može čak naslijediti Josipa Broza u nekim dimenzijama sa svojom pojavom, sa svojim mentalnim sklopom. On je čak i stranku HDZ očistio od fašizma. I djelomično od lopova, uglibio se, vjerojatno s onim satovima i s nekim pizdarijama iz brodogradilišta i što je prečikao. Ali to je jedini čovjek, ja vam tvrdim, koji može ravnopravno alpari u Evropskoj uniji. Dobro, s kim vi koalirate? S HDZ-om? Ne. Ja koaliram, odnosno, to je već ego. Naša ljevica Hrvatske koalira sa SDS-om, samostalnom demokratskom... A je li Sanader ljevi od Milanovića? Milanović je niko i ništa. Da vam nešto kažem, Milanović jadan ne zna koju stranci. Ma ne, on je otprilike osoba koju sam ja, kad sam gostovao kod kolege vašeg Stankovića, njega da naglo probudite, kao i Ježića, ovoga vlasnika Novog lista, da ga naglo probudite u 12 sati u noći, da ga pitate u kojoj stranci, on ne bi znao. On ne zna, on ne poznaje ni ideologiju, on nema iskustva, on je od jednog manekena. Zamislite koja je to selekcija u SDP-u. Maneken, glasnogovornik. On je bio maneken. Šta je drugo nego je maneken. Postane predsjednik stranke. On meni osobno ne može cipele čistiti. Pazite, ja sam poznati ljevičar, imam kontinuitet, on ne zna ništa. On je jednostavno zalutao, on je trebao ostati u diplomaciji. Ajde, tako nešto. Pazite, pa pogledajte malo, onih par ženskica ostalo... Znači, ne može dobiti bitku protiv Sanadera. Ma ne može, on je šaka jada. Ne može, SDP u svojim redovima mora napraviti pozitivnu selekciju. Evo, vi možete sa strane, bi li Željka Antunović bila bolja predsjednica? Ne. Ja sam rekao da Željka Antunović može biti predsjednica države ako ja zatrudnim. Ona nema tu mogućnost, ni poriv, niti snagu. Picula je isto jedan čovjek koji je ograničenih okvira. To je raketa ograničenog dometa. Vrlo bi se začudio, vrlo inteligentan, vrlo šarmantan čovjek, tako dalje. Bio sam ja sa Račanom. Isto treba velikog savjetnika. Ja sam svojevremeno sa Račanom razgovarao 4 puta